So nata diri karon sa Gallery Station. Train station na sa para diri sa downtown. What's inside? This is only showroom. Showroom? For all the okay. Gallerias, ha? Because cars, Oh, bikes. hello, nindutos mga sakyanan day oh. Later. Later, we will just come back. Okay. So, sulayan na to sakay ang ilang train diri. Free na ka. Free ride. So, yan. Ganahan ko atong open. Train. Gani. Open Di ba? Close ni sa. This one not good. Yeah. Not. The other The other one for what? This one? Now it's on service. We are checking if everything is okay. okay. This tram is not for service. Please board next tram. Okay. Change the idea of beauty, shopping, gold apple. Mana ta diri Yes, silang yes, kuan. yes. Ay okay mo tan ako diri silang kuan. Bye-bye. Oh, naa diri lang. Hello, kanais lang sakinan gingo. Hello. Ging. Unsa ni Bugatti? Hala, nice. Kaya walang. Oh. Mo nilang ligid pang kuan ni King. Pirelli. Mercedes. Hala ka nice. Unsa man nga sakyanan kang? Devel 16. Hala. Uy. Devel 16 kung nasa. Nasa sila yung mga e-bikes diri ging. Oh, nasa sila e-bike ko. Oh. Wala. The 14,500. Arsenal. Ano sa Arsenal? Pila? Yeah, no. How much is one? 14,500. E-bike misa? The Arsenal. It's like e-bike worth of 14,550 Qatar. Wow. Then nasa sila mga kuha nila gear. Oh, nasa sila mga parasiling. Parasiling. Sa maningana ni Deltas Violis. Oh. Manufacturer day kan siya dire. O napagid sila unsa man Bellwether. Mura ni siya og kuan. Drone. Airspace. Spaceship. Spaceship. So nasa sila ko ano ilang mga e-bike diri, pero mga expensive na siya. Kani siya is 27,000 Qatari nya. High quality ang mga parts niya ni jud. Oh, kuha na siya disc brake. And then disc brake sa katubangan na ba ABS? Wala ABS. Disc brake lang, nasa like bags. And then nasa like
white color. Parihara pero nice ang niyang mga kuan lead light na sa. See, lead light. Nya mo na lang. Sleigh bike dire. How much this one? Wala sa price. And then how about this one? It's more electric. Victor. Boss, ada electric? This one? Electric? Electric? Electric, yes. Ah, electric. I thought it's gasoline. Yeah, there are only two. Oh. One of the other one on Hong Kong, Macau. This one from Hong Kong? Yeah. Ah, Then the okay. other one, this one. From Hong Kong. So, Victor, this mura siya e-bike lang gyapon, electric bike. How much this one? Oh, nice ko yung ano, Dunlop. Corsa. Yung shock ko. Wow. Nya. Starter. Nya yung kuan, kung sa man ni Brembo. Brembo. Wow. Nya lead lights. Yang brake foot brake. Yang what about this brake? Brembo. Brembo. Mahal kayo niya yung shock niya. Yes, coming. So let's go. Nana ang train, motor sa amin. So mo ni siya dire. Nasundot. Wow, it's coming. So nana pa sa train. So layan tong sakay ang train ni Baba. Train ni Baba. Oh. Yes. Dito sa backside gang. المحطة القادمة هي backside. محطة الحي See? الثلاثي بالقرب من متاحف مشيرة ومسجد Okay. The next station. Remain seated. Okay. This station is nearest to Mshira Museums and So- Mshira Mosque. Ano siya? Nag-free ride na mga bali. Kusog-kusog sa demo dagan lang. Dire, no? For your own safety, passengers Yes. next to the open windows, please remain seated at all times. Yes. Do not extend any part of your body outside the trunk and do not lean Hello. Thank you. Thank you. Kini ilang train free ranigang ang ruta diri sa downtown lang. Passengers next to the open windows, please remain seated at all times. Okay. Do not extend any part of your body outside the trunk and do not lean at the rear end of the trunk. Thank you. Ay kuno gilapas imong kuan gang. المحطة القادمة لقد وصلنا إلى محطة ساحة المسجد القريبة من مسجد المراحل. May detag dito ta atubangan jang no. Later. مطاعم ومطاعم. Alligator. We have arrived at Sahat al-Masjid station, which is nearest to Maraha Mosque, Mandarin Oriental Doha,
restaurants, and cafes. Okay. Wala, diri ang dagang restaurant lang. Na dire? Dapat diri ta kanina. Layo-layo sa gaya. Layo-layo sa no. Ayun sa المحطة صحاري هي Almas محطة Tube شارع Station. الكهرباء بالقرب من شارع الخير، مكاتب مشارع العقارية، مركز المبيعات والتأجير. Nada alam mga ko ano. Station is Al Restaurant. Kahraman Street Station. The station is nearest to Al Khair Street, Mushira Properties Headquarters, Sales and Leasing Center. Niabot na tagang? Ha? Awa pa? Ano sa? Nice, good. Sahat Al-Kamrabah. Maganda po yung ganyan. Magkano po bilhin niya dyan? 1.6. 1.6? Pero hindi dito dun sa ano? Sa Damam. Saudi. Iba siguro ang ano? Dito? Naman po difference. Pare-pare yan. 1.6 pero depende sa ano? Depende sa ano, ito Hero 11 to eh. May mas mahal pa mga 30 na. depende din sa gig ano. Ganda nga ganyan. Oh. Pwede rin siya sa water di ba? Pwede. Water. Malinaw din. Picture kit nakabalik kay ito yung background. Ano yung background? Pati Dito tayo sa dito ko sa bahay. Next. Very day tagunan. May lubat-lubat na kuhakit na Ganina pa ang ganda. Isa akong background. ha? Isa akong background. Isa akong background. Paabot pa tag pasahero. Lobos mo. No foods and drinks. Ganda ko kung mag Ganda oh. Innovative web technology serve downtown Doha. Transform for sustainability. Baka na naging, abot na tao. Mabalik na una ako ganito. Unang round.